ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለአገልግሎት እጅግ ይጨነቅ ነበር። እግዚአብሔር ሲገለገል ደስ ይለው ነበር። ለመንፈሳዊ አገልግሎት ይቀና ነበር፣ ይጨነቅ ነበር፣ ጊዜ ይሰጥ ነበር። ከአገልግሎት በላይ የሚያስጨንቀው ነገር አልነበረም። ሁላችንም እንጨነቅ ይሆን ለመንፈሳዊ አገልግሎት? እኔ ባለማገልገሌ እግዚአብሔር ይጠይቀኛል እንል ይሆን? ምክንያቱም ተጠያቂነት ስላለበት። ካላገለገልን እንጠየቅበታለን። እንዲያውም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ ብሎ ነበር የሆነ ወቅት ላይ። ስለዚህ መንፈሳዊ አገልግሎታችን ተጠያቂነት አለበት፣ ደግሞም ሽልማትም አለው እና ዕለት ዕለት የሚያስጨንቀው ጉዳይ ማንን ማለት ነው? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነበር። እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያለውን የአገልግሎት መንፈስ አምላካችን እግዚአብሔር ለሁላችን ይስጠን። አሜን። ጳውሎስ ቁልቁሉን መነዋ ቀዮ ኬሰት የሮ ሁንዱማ አልከኒ ጉያ ኒ ዲጳታ ቱሬ ዋይን ተጃጅላ ኢሰ ዲጲሰ ቱሬ ዋይን ተጃጅላ ተጃጅል በበላቹ ዲሱን ኢሰ ዲጲሰ ቱሬ nuti warra ni dhiphannaa laata nutti dhaga'amaa laata waa'in tajaajila jechuun maal jechuu akka ta'e nuuf galeeraa laata, eenyu akka tajaajilu beeknaa laata. Ammoo namoota tajaajilaa jirra, namoonni sun immoo namoota Waaqayyo, ijoollee Waaqayyo yeroo tajaajilu akka waan Waaqayyo tajaajilletti kan nuuf lakkaawwamu. Eeyyeen Waaqa tajaajiluudha namoota Waaqayyo tajaajilu jechuudha. Kanaaf dhiphachuu danda'uu qabna jechaadha. Akkuma Phaawulos qulqulluun yeroo hunda kan na dhiphisu waa'ee mana kiristaanaati kan jedhee dubbate jechaadha. Guyyaa guyyaadhaan kan na dhiphisu jedhe Phaawulos qulqulluun. መልካም እንግዲህ ይህን ያህል ስለ አገልግሎት ምንነት በተወሰኑ በሁለት መስመር ካየን እስቲ የአገልግሎት የፍቅር ጥሪን እንመለከታለን። አገልግሎት ጥሪ ያለበት፣ ጠሪው እግዚአብሔር ነው። የሚጠሩት ደግሞ እግዚአብሔርን ለማገልገል የወሰኑ የተዘጋጁ የተመረጡት ናቸው። ለአገልግሎት መመረጥ ያስፈልጋል። ሁሉ አገልጋይ አይሆንም። የሚመረጡት ሰዎች ደግሞ ለአገልግሎት ይመረጣሉ ማለት ነው። በዚህ በኦንላይን ስርጭት መንፈሳዊ አገልግሎት የምትሰጡ እህት ወንድሞቻችን ይሄ ምርጫ፣ ይሄ ጥሪ የእግዚአብሔር ጥሪ ነውና ወደ ኋላ አትበሉ። እንዲያውም ከፊት ይልቅ ትጉ፣ ጥንካሬያችሁ ይጨምር፣ ለአገልግሎት ያላችሁ ፍቅር ይጨምር። ምክንያቱም የጠራን አምላክ የታመነ አምላክ ነው። ዋይ ተጃጅሉማ አጋሲዮ ኢላሌ ተሪ ሰረረ xiqqoodhaan hiika tajaajilaa fi tajaajilummaa argan ilaala. Mee waa'ee waamicha tajaajilummaa yaa ilaalu. Tajaajiltoonni akkamitti akka waamaman? የአገልግሎት ጥሪን ስንመለከት በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን በቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ የወደዳቸውን አንድ ሰው እናገኛለን ለአገልግሎት የተጠራ አካል። በእርግጥ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ይህን ቃል ጠቅሶታል። በተለይ የወደዳቸውን ጠራቸው፣ የጠራቸውን አጸደቃቸው እያለ ለአገልግሎት የሚጠራ የተወደደ ሰው። በማን የተወደደ? በእግዚአብሔር የተወደደ። ለአገልግሎት የሚፈለግ ሰው እግዚአብሔር የፈለገው ሰው ነው።
ያለ እግዚአብሔር ምርጫ የሚሆን ምንም ነገር የለም። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገነዘብ ይገባል። namni tajaajilummaadhaaf kan waamamu waamicha waaqayyooti. Akka isa tajaajilu yoo fedha waaqayyoo ta'e gara tajaajilummaatti nu fida jechuudha. Warri amma tajaajilummaarra jirtan waamichi kun waamicha waaqayyooti waan ta'eef itti jabaachuu qabu. በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ እንደምንረዳው አንድ ሰው ለአገልግሎት የሚጠራው ወይም እግዚአብሔር አንድን ሰው ለአገልግሎት የሚጠራው ስለወደደው ነው እንጂ በግለሰቡ ፈቃድ ግለሰቡ ብቻ ስለፈለገ አይደለም። አንድ አገልጋይ እሱ ስለፈለገ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርም ስለፈለገው ነው አገልጋይ የሚሆነው። እዚህ ቦታ ላይ በየትኛውም የአገልግሎት ክፍል መንፈሳዊ አገልግሎት የምትሰጡ እህት ወንድሞቻችን ጥሪው የእግዚአብሔር ጥሪ ነው። የእናንተ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፍላጎት ነው። የእናንተ ፈቃድ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው። warri tajaajilummaadhaaf waamamtan fedha keessaniin kan dhuftan qofa osoo hin taane fedha waaqayyoo eeyyama waaqayyoo waan ta'eef አገልግሎት በፍቅር ሆነው የሚሰጡት አገልግሎትም ነው። በመሰረቱ አገልግሎት በፍቅር ነው፣ በጥላቻ አይደረግም። እኔ ይበልጥ በሚል አይደረግም። እኔ ይሻላለሁ በሚል መንፈስ አይደረግም። ራስን ከፍ በማድረግ አይደለም። አገልግሎት የፍቅር መገለጫ ነው። አዎ ፍቅር በልቦናችን ሲሞላና ሲተርፍ ያው የማገልገል ምኞት ይኖረናል። ፍቅር ሲሞላ እኮ ነው። ፍቅር ከሌለ ግን እጅ ይላል። ፍቅር ከሌለ ግን ሰዓቱ ደግሞ ደረሰብኝ፣ ደግሞ ዛሬ እንደዚህ ልገባ ነው እያለን እየተማረርን በምሬት እንገባበታለን። ግን መሆን የለበትም፣ ያ ውጤታማ ያደርገን። ስለዚህ አገልግሎት በፍቅር ነው። እርስ በርስ እየተዋደዳችሁ እየተነፋፈቃችሁ ነው ወደዚህ አገልግሎት መምጣት የሚገባው። እንዲያውም አገልግሎት የፍቅር መገለጫም ነው የምንለው እንደዚህ ነው ማለት። አገልግሎት ያለ ፍቅር ከሆነ የማያፈራ ይሆናል። ያለ ፍቅር አገልግሎት የምንሰጥ ከሆነ የምናስተላልፈው እውቀት ብቻ ይሆናል። እውቀት ያስፈልጋል። ከፍቅር ጋር ካልሆነ ግን ውጤቱን አውቃለሁ ባይ ብቻ ይሆናል። አውቃለሁ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ትህትና የሌላቸው፣ ፍቅር የጎደላቸው። እንደዚህ አይነት አካሄድ ባዶ ህይወት ነው። የጌታችን አገልግሎት መሰረቱ ፍቅር፣ ጉልላቱም ደግሞ ፍቅር ነበር። መሰረቱም ጉልላቱ፣ መነሻችንም በፍቅር መድረሻችንም በፍቅር መሆን አለበት ስናገለግል ማለት ነው። እንደዚህ አይነቱ አገልግሎት በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ መስዋዕት ነው። ያ ሰበ waaqayyo yemmuu tajaajilli waan fedha keenya ta'eef dhuma osoo hin taane fedha waaqayyoo ta'e eeyyama waaqayyoo ta'uu hubachuu danda'u qaba. Tajaajilli kan adeemsifamu kan raawwatus jaalala. Ibsituu tajaajilaa keessaa yookiin wantoota tajaajila ibsuu danda'an keessaa tokko jaalala. Hunda wajjin jaalalaan jiraachuu. Jaalalli laphee keenya keessa yemmuu guutee fi yemmuu nurraa hafu fedha tajaajilaa arganna jechaadha, ni horanna. Tun tajaajilee nama jechisiisa. Tajaajilli akkasiin ta'u sunis immoo bu'a qabeessa. Tajaajilli jaalalli keessa hin jirre beekumsa qofa dabarsuu ta'a malee tajaajila bu'a qabeessa hin ta'u.
beekumsi ni barbaachisa, ni barbaachisa. Garuu yoo jaalalli keessan jiraanne anumatu beeka jedhanii of tuuluu yoo ta'e malee tajaajila qulqullummaa hin qabaannedha jechuudha. Namoonni tokko tokko ani beekadha, amma kan koo kan beeku hin jiru, ani hayyuudha, ani hunda fuulduratti fudhataman qaba, amma kiyyaa kan beeku, amma kiyyaa kan jaallatamu hin jiru jedhu. Kun dogoggora. Nu jaallate malee namni ofii isaatiin waa'ee ofii isaatiif yoo dubbate dubbiin isaa sun dhugammaa hin qabaatu jechaadha. Kanaafuu tajaajilli hundeen isaatis jaalala, dimdimoon isaatis jaalala. Wanti jaalalaan ta'u yeroo hundumaa bu'a qabeessa. Waaqayyoon immoo abbaa jaalalaati. Waaqayyoon ofuma isaatiif jaalala. Tajaajilli isaaf taasifamus jaalalaan. Kanaafiyyuu hundumti keenya yeroo tajaajilu tokkummaa mana Waaqayyoo eegu keessatti akka tajaajilu Waaqayyoon nuuf haa eeyyamu። ሌላው አንድ መረዳት የሚገባን ነገር ቢኖር አገልግሎት በነፃ የሚሰጥ ስጦታ ነው። በተለይ መንፈሳዊ አገልግሎት ሲባል ዓለማዊ ስራም አገልግሎት ነው። ነገር ግን አሁን እያልን ያለነው እየተማማርን ያለነው ስለ መንፈሳዊ አገልግሎት ነው። አማ ተጃጅሉማ አዱኛ ከና ብየ ለፋ ሆጂ ገረገራ ጀቹ keenya miti. Innis tajaajiluma. Garuu nuti amma kan barachaa jirru waa'ee tajaajilummaa mana Waaqayyooti. Waa'ee tajaajilaa mana Waaqayyoo keessa jiraatuuti. እንግዲህ አገልግሎት በነፃ የሚሰጥ ነው። አገልጋዩ ያለ ግዴታ በነፃ የሚሰጠው አገልግሎት ነው። ፀሐይ ብርሃኑንና ሙቀቱን በተፈጥሮ እንደምትሰጥ አገልጋይም ደግሞ በነፃ ለሁሉ የሚሰጠው አገልግሎት ነው መንፈሳዊ አገልግሎት ማለት። ፀሐይውን አስከፍለን ታውቃለች? ፀሐይን ስለሞቀን እንከፍላለን? ዝናብ ስለዘነበልን እንከፍላለን? ሌሊት እንቅልፍ ስላገኘን እንከፍልበታለን? አዎ ምናልባት አልጋው በክፍያ የተገኘ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንቅልፍ አይሸጥም። አንድ ነገር ልንገራችሁ። እግራችን በተራመደ ቁጥር ቆጣሪ ቢገጠምለት ኖሮ ችለን አንከፍልም ነበር። እውነት ነው፣ እንከፍል ነበር። እጆቻችን በተንቀሳቀሱ ቁጥር ቆጣሪ ቢኖራቸው ኖሮ ይከፈል ነበር። አይኖቻችን በተመለከቱ ቁጥር የሚቆጥር ቆጣሪ ቢኖር ኖሮ እንከፍል ነበር። ጆሮአችን ለመስማት ቆጣሪ ቢገጠምለትና ቢቆጠር እንከፍል ነበር። ፀሐይ ከሰማይ ወደ ምድር መታ እኛን አሙቃ አገልግሎት ትሰጠናለች። ቆጣሪ ቢኖራት ኖሮ እንከፍል ነበር። ዝናብ ያለ ገደብ እየዘነበ እኛን እያረሰረሰ ምድሪቱን እያረሰረሰ ፍሬውን ቡቃያውን ይለግሰናል። ይሄንን ሁሉ ቆጣሪ ቢኖረው እንከፍል ነበር። የማይከፈሉ በነፃ የተሰጡ ስጦታዎች ናቸው። አገልግሎትም እንደዚሁ በነፃ የተሰጠን ስጦታ ነው። አገልጋዩ በየትኛውም ቦታ በስራ ቦታ፣ በዩኒቨርሲቲ፣ በቤተ ክርስቲያን፣ በማህበራዊ ጉዳዮች፣ ከጎረቤቶቹ ጋር በመሳሰሉት ቦታዎች ሁሉ በነፃ ሰውን ወደ አምላኩ ያቀርባል። አገልጋይ ማለት ሰውን ወደ አምላኩ የሚያቀርብ ማለት ነው። ስለዚህ ሰውን በነፃ ያለ ክፍያ ወደ አምላኩ ያቀርባል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን።
በነፃ ሰውን ወደ እግዚአብሔር ማምጣት። ተጃጅላን tokko yemmuu waaqayyo tajaajilu gatii tajaajilummaa hin fudhatu. Tajaajilli ani isiniif kenne kuni ammana nama kaffalchiisaa yoo ammana kaffaltama jedhu hin jedhu. Tajaajilli bilisaan waan kennamuuf. Tajaajilli humnaan jettu ta'a. Tajaajilli hafuuraa. Akkuma kunoo aduun ifaa ishee yookiin ho'a ishee akkasumatti uumamaan namaaf kennitu. Bokkaan akkuma ittiin kaffalamne. Tajaajillis akkanatti kan kennamedha. Nuufis kan waaqayyo irraa kenname, bilisaan nuuf kenname, nus bilisaan kennina malee gatii itti baafnee suuqii yookiin dukkaanatti bannee hin gurgurru jechaadha. አገልግሎት አይሸጥም። አገልግሎት የሚቸረቸርበት ሱቅ የለውም። አገልግሎት ማከፋፈያ የለውም። አገልግሎት ተመርቶ እንደገና ለሕዝብ የሚቀርብበት ፋብሪካ የለውም። አገልግሎት ከእግዚአብሔር የተሰጠ በነፃ የተሰጠ ያለ ክፍያ የተሰጠ ለሰዎችም ደግሞ እንዲሁ በነፃ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። አንድ ጥያቄ ዋን tokkoon isin gaafadha. Waan bokkaan nuuf roobeef lafti nuuf laliseef midhaan nuuf magarseef bokkaan suni utuu lakkooftuu qabaatee ni kaffallaayyuu? Waan aduun nuuf baatee ho'a nuuf kenniteef ifa nuuf kenniteef aduun sun yookiin biiftuun sun utuu lakkooftuu qabaattee dandeenyee ni kaffalla ture akka elektiriikii kanatti. Otuu miilli keenya waan deemeef hammanan deemee jedhee lakkooftuun irra jiraate lakkaa'ee nuti hin kaffalla ture. Otuu harki keenya waan tuttuqe hundaaf lakkooftuu qabaatee dandeenye kaffalla ture. Otuu ijji keenya waan daawwateef qofa lakkooftuu qabaate ni baasna ture. Kuni uumamaaf waan nuuf kennamedha. Kennaan kun kennaa waaqayyooti. Kennaa uumaa keenyaati. Waaqayyo abbaan keenya, waaqayyo uumaan keenya tajaajila kanaatiin akka ittiin isa gammachiisu, tajaajilamtoota illee akka gammachiifnuuf kan kennamedha jechaadha. Malee tajaajilli suuqii irratti hin gurguramu. Tajaajilli gabaa irratti hin gurguramu. Tajaajilli jilmaa yookiin chirchaaroodhaan hin gurguramu. Tajaajilli kan kennamu gatiidhaan miti, gatii maleedha. Gatiin baheefi waan afaan kiyya dubbateef daqiiqaa hammanaa yoon dubbadhe birrii hammanaa naaf kennitu, daqiiqaa hammanaa yoon dubbadhe hammanaa naaf dabaltu wanti jedhamu jiru. Waaqayyoon eebba akka ittiin argannuuf karaa gaarii taasisee tajaajila waan nuuf kenneef fi tajaajiltoota isaa galatoom. በሌላ በኩል አገልጋዩ መንፈሳዊ ምግብን የሚመግብ ነው። አገልጋይ መንፈሳዊ ምግብን የሚመግብ ጌታችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎናል። አገልጋዩ
ከተለያዩ ቅዱሳት መጻሕፍት ከገድሎች፣ ከድርሳናት፣ ከተአምራቱ፣ ከሰዓታቱ እየወሰደ ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ምግብ መመገብ መቻል ይኖርበታል። አሁን እናንተ እንደምታደርጉት በዝማሬው፣ በግጥሙ፣ በድራማው፣ በሌላም መንፈሳዊ አገልግሎት እግዚአብሔርን ማስደሰት፣ እግዚአብሔር የሆኑትን ማስደሰት tajaajila jechuun mana waaqayyoo keessatti kan nyaata soorata dhiyeessu jechuudha. Soorata kan sooru jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 4:4 akkas jedhamee jira. Ilmi namaa buddeen qofaan hin jiraatu, dubbii waaqayyootiinis malee jedha. Dubbii waaqayyootiin jiraanna malee, sagalee waaqayyoo nyaata nuuf ta'e jiraanna malee, buddeenni qofti wanti garaacha keenya keessa seenu qofti nu jiraachisee hin beeku jechuudha. Kanarraa kan ka'e tajaajilaan tokko kitaabota qulqullaa'oo, kitaaba qulqulluu, kitaabota qabsoorraa, kitaabota seenaa, kitaabota wayennaa yookiin sa'aata jedhamurraatii fudhatee walumaa galatti kitaaba tajaajila mana kiristaanummaa keessatti kennuu danda'an hundarraa nyaata dhugaa kan ta'e, nyaata lubbuu kan ta'e, soorata lubbuu kan ta'e, sagalee waaqayyoo fuudhet ummataaf dabarsa. Kun immoo karaa garaagaraatiin kan ta'udha jechaadha. Faarfachuun tajaajiluudha. Diraamaa yookiin baacoo hojjechuun tajaajiluudha. Walaloo dhiyeessuun tajaajiluudha. Qiddaasee qaddasiisuu yookiin sirna qulqulleessaa irratti hirmaachuun tajaajiluudha. Barsiisuun tajaajiluudha. Gorsuun tajaajiluudha. Wanti maqaa waaqayyoo qabatee adeemu hundumtuu tajaajila jechaadha. Kanaafuu waan irratti waaqayyoon isin hirmaachise hundarratti jabaattanii waaqayyoo tajaajiluudhaan uummata waaqayyoo, ijoollee waaqayyoo sooruu danda'uu qabna jechaadha. ሌላው አገልጋይ ቅዱስ ቅናት ያለው መሆን አለበት። አገልጋይ ቅዱስ ቅናት ያለው መሆን አለበት። ቅናት ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? በእርግጥ ቅናት ቀናተኛ መሆን አላስፈላጊ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ቅዱስ ቅናት የሚባል ደግሞ የፍቅር ስሜት ያለው መሆን አለበት። ቅናት ሁለት መስመር አለው ብያችኋለሁ። ለሰው ስለሆነው የሚቀና ሰው አለ። ይሄ ትክክለኛ